anake agongan diko inggih carita yang nemangkin ide Sang Prabu maka tedung jagat kalianget ledang ngeruntuhang pangandike Jaya prano maka yaning daging tel penganikan ide anak Ki Agung uduh ne kecai nyoman jayo prana dong lautang ane jani cai mawi ramo Arjuna Sake walu yen cai lantes mawi ramo de ditu di pustaka sucine Arjuna wiwahone de nyen wacen ban cai nyoman Aduk Arjuna aneka pigo rikalone nyen ento Sang Arjuna kagoda tuh melah pesan satwane satwayang bancai nyoman matapo di indra kilo sing kodag melah ne de satwayang bancai rikalone Sang Arjuna ngewangun tapuk ditu di bongkol gunung Indra kilone lintang becik dawa gadadarine ngodo Dewa Ratu sing kodag melahne yen te nyen satwayang bancai rikalone Sang Arjuna kagoda leh wateking widyodarine ane jegeg-jegeg uli ditu di swarga loka makido lautnya twayang
Wala yen pradene cai subuh lantas mekekawin, apang cai masih ane negesin totonan nyoman. Boko twaro adanya yaning subuh cai nyenento ane nyatwayang sing kodak pangusne bencai nyoman sing adu nyamen padu keluwihan caine mawi ramo suara nanyane manis alon dong dewa ratu rekalone nyoman jayo prana mawi ramo suaranya nih kelintang luweh pisan manis dab-dab wiakti gegitan dan ini anak agung ne mangarongo mawasana raris ide sang Prabu maketedung jagat kalianget banget pisan keulangunan pekayunan idene Ijaya prana narengang riktat kala inyoman jaya prana negesin punika wiramanyane alus manis duhunira nekarupa sing kodag melah nyane munyen nyoman jayo prana pelapan manis pisan mepuaro ide anak agung banget keulangunan pekayunan idene wang jero nejaniko cepen inggih pandegang titiang nyari tayang dane nyoman jayo prana rikalone mawi ramo ne mangkin ngiring cari tayang sekancan pengayah purine wong jerone ne mangkin cari tayang pabise kayo pada nabi dadi mekejang sekancan penyerowan purine
pada makasa kisi dengak-dengok ipun ngintip inyoman Jayo Prana. Mangordo teken rawangannya len tekening totonan adieu makasa kisi pada ngurdu ajak timpal-timpalnya nih ya. endo mulo anak bagus Teko kene munyin yene makasa kisi ngajak timpalan dan nene dewo ratu dadi tumben tiang nepukin anak truna domare anak bagus pesan totonan dumadak titiang padiko yen namun teke kebagusan anake ane mawiramo totonan dumadak-madak yo teke tekening tiang apang tiang ento ane lemes ine ane jani bana inyoman Jayo Prana apang tusingan tiang lemah ane mani lemah ane ben puan jag pang jani yo teke jani inyoman Jayo Prana memadik dewek titiange cukup Rakyat tingkap. Yes!